te kene kelong kaji bentip ba ka Meghalaya agriculture kala penlaj ya ki job notification nam ta ki post jong ki state coordinator extension reform hapo ka department jong ka agriculture but farmer welfare ka bade ha ka post jong ka contractual basis but kelasat bersumit ya ki application form ko jong pi kade hadu ka arpo trik November arajar arpo sau te perlu ada piko aban tip ya ki post detail bekamnya pila aban pej ya kene ke video hadu banda god te namta kini ki post jong ki state coordinator ki nombor ki post ki belat kron tangkawai pat ha karta ka pila abna apply kadai ha karta ka bakat pra hadu andre post name karta bat namta ka jinsiu ka ba san pawajar haka shibnai bat namta ki karan pule ki shim ki bela pendap ya ka directorate ane post graduate degree ha ka agriculture extension agronomy horticulture fisheries soil science agriculture economist bat kiwi ki alan sektor bat kumjuru pide pendon post nam experience ha ki coordination bat planning namta ka PhD DS bat ar post nam namta ka master bat namta ka application fees nil omdan bat namta ka selection process kadai lengba ka interview te kumno filam apply namta ka Meghalaya agriculture requirement ajar sau namta ki post jong ki state coordinator vacancy te lada pidon kamon bat ka karan pule pila aban sumit ya ki application form go jong pi lengba ka online mode lengba ka official website jong ka Meghalaya agriculture bat ka link ban apply ngalabu a description jong kaneka video te parlok ha kaneka video tang kini jiben tiop palada pidon kino kipat kiba pimpat saibha sngewa ban komen ha kaneka video Kublai Shibon